Pinanamtan samit ni ayan awanin dilitay pasigaragraksan tinagtagibita kariken sa patang pinanamta nagduyos tuwarin na sawang mo asisyak laeng day di ipagpateg mo inyusok mo pa'y sing-sing dito'y ramay ko akas tandaan ayan mo anapot no awan karot pagaduprak nasudi nga ayan uray ni Dawel di nandun pulos mapunas bilubong man agmuto bisinggalot lumas mangton kasman idit subingising kenromaniyak to ngarot dita ipalubos suli sumanggundas ayat analipnos paten taking anos intamang ibukong ang biyang tantut na urnos kupay day di insawang mo hasisyak laeng day di ipatpateg mo inyusok mo pa'y sing-sing dito'y ramay ko akas tanda ayan mo anapot no awan ngarot pangaduprak nasudi nga ayan uray ni Dawel binunto pulos mapunas tuy lubong mat aguto misinggalot lumas pangton kasman idit sumingising kenromaniyak to ngarot dita ipalubos suli panggutas ayat analipnos paten taking anos intamat ibukmok ang biyag tatut na urnos